Thlik Thlok thir tu te chibai ule moi chak chuak kania tun tuma chuan Mizoram sum din hmun chungchang clear hona kan ran nei don ani Mizoramin pawisa indaihlohna cheng vai bel chazakwa somrat pariat point pali pariat kan nei Mizoram sum din hmun Comptroller and Auditor General report atanga alandanin August thla aral khan Mizoramin sum indaihlohna cheng vai bel chazakwa somrat pariat point pali pariat kan neya kan sum din hmun a chehle Ahma khan CAG in sarkar sum din hmun thlatin atarlan thin thu kan soi to a August thla a kan sum din hmun po tarlan anile to a hei hi tun tum chu kan soi le do na le August thla aral khan kumina kan state in revenue receipt mu atum cheng vai bel sa sing khat sang ni zakwa somli pasari point paruk pakhat atangin cheng vai bel sa sang thum zathum somrat pali point pathum pakhat kan moto a kan sum mu tum zinga za som hi paruk point pakhat pali kan moto ti da ani kum khata thlasom pani a ma wangle thanga aral chi awangin kan hun man tur za somli pakhat point paruk paruk kan mang to ti na ani ya kan hun nei za somli pakhat point paruk paruk kan man wala kan mu tum angtanga za som ni paruk point pakhat pali chau kan mu chuan sum kan mu chle ti na ani chu mai ni lovin ni kum khan August thla arala za som ni pasari point pakhat pakhat kan mu awangin ni kum kan phalo ti na ani ya ni kuma kan sum mu dan din hun po hi a thalo tho ti a chian rualin chu po chu kan la phalo ani chuan kan sum mu dan din hun a thalo le ti na ani he revenue receipt chunga hian chia atanga kan mu he revenue receipt chunga hian chia atanga mu kan tum cheng vai bel cha sang riat zanga somkwa point pali pakwa atangin cheng vai bel cha sang ni zanga somruk pasari point pariat pakwa kan muwa chu kan mu tum atanga za som ni pakwa point pariat pakwa ni in nikuma hetiang huna kan mu za som thum pakhat point pani panga ani awangin nikum kan phalau ti alang boka non-tax revenue wa po kan hmu tum cheng vai bel se sang khat cha som thum pariat point bial pasari atangin cheng vai bel se za thum som ni pariat point pasari kan hmuwa hei hi kan hmu tum atanga za som ni pariat point pariat pakwa ni in nikum hetiang huna hian za som thum pali point pahni pahni kan hmu awangin nikum kan phalo bok grants in a ta po cheng vai bel cha sang thum zani som pakwa point pali bial panga mu kan tumatangin cheng vai bel chazali somriat pasari point paruk pasari chau kan la muwa kan mu hi za som panga point pakhat panga ni in nikum kan phalau bok kan sarkarin sum mu konga nikuma phalau ti achianga tran la katol hle sum puklam enve thungila sumpuk tia kan soi mai thin capital receipts lama chuan kumin chunga hmu tum cheng vai bel se sang khat zaruk somsari paruk point paruk panga ani lain cheng vai bel se zakwa somkwa panga point pasari pahni kan hmu to a chu kan hmu tumatonga za somnga pakwa point pasari pahni ni in nikum hetiang huna hian za somsari point panga bial mu ani to awangin nikum kan phalo na sa hle hemi sumpuk lama nikum phak lo hi chu thil lom om ani chuti rualin rulle ngai lawa sum kan hmu na a za sum ni pasari point pakhat pakhat chia kan hmu lain apuk lama ero chuan za sum nga pakwa point pasari pahni kan hmu to in kan puk tum chanve ai tam kan puk to a thanga chunga kum tluana kan sum puk tum chanve ai tam kan puk hi din hun lom om tak ani shan lo sum hmu le man chung changa hian sarkar mai ni lovin chhungkwa le pola po kum masa phak lo ai poimo chu sum man ban a om le om lo savings nei lo hi nei in tun la ya chuan ngai ani mi in sum tam tak la lut se in de chuang lo se emo asum lak lu chu mangzo vek si se din hun tha tia soi the ani lawa mi in asum mu zinga man ban da that
savings emo investment ane nem khan adin mun athania ngai ane to chin trong upa a mer the ina jing ale se ma in tok loi an ti po kha khang chung kwa khan laglo an nei lo nelavin an laglo anin dai lo awangin an laglo an mangtang kai theilo tina ane kan sarkar hian august tha aral khan asum mu zong zong a mangral vekti report a hian tarlan ania cheng wei bel chasangli zathum somriat point bial pathum a mulain asum man po hemiza chia cheng wei bel chasangli zathum somriat point bial pathum hi ani ti chuan sumlak lu zong zong mangzo vek thin kini ang mere thei di ang thoin kan ram chu are thei ti na ani hetianga asum mu zong zong a man zo vek awang hian kumin chunga cheng waibel chethum point pasari panga tu te ema puk chwa tir atum nakina apung ne na anrol le tur ruwa man chu cheng khatma ala puk chwa tir talawa investment nei lo chung kwa ang main adin mun athalo ani kan sarkar hian budget an siam khat kumin hian revenue surplus summan ban cheng waibel chezanga sumruk pani point pakwa pakhat nei atuma chuti lai chuan august thla a CAG report a chuan sum indaihlohna cheng waibel chezachari somsari pali point pakwa pakwa anaya atuma phak lo na hi za som thum pasari point paruk pariat percent ani chuti lain nikum khan hetiang huna hian tum phak lo na za somruk pali point paruk pathum percent anei awangin nikum ain kandin mun aziam shetin kan soi theyang hetianga summan ba nei tumani lai hian apum pui thuwa kan sum indaihlohna tur kan leiba nei turania sarkarin budget arwa manchu cheng waibel chasang khat zaruk somnga pakhat point paruk pariat ania hetiang ani lai hian tuna indaihlohna cheng waibel chazakwa somriat pariat point pali pariat kan nei to a thlanga chungin kan indaihlohna tur ruwa man za somnga pakwa point pariat pali achanve ai tamin kan indaihlo to ani he report atanga en hian kan sum din mon athalo ni mai lovin kum aral phei chuan ruwa man na aya chefeya kan chuak don ni in alang ta ani sarkar tan chan atul hle ani ti in du tok phot mayang